nang ta sakni ko way om da ka ba khap nak hen rai da ka bayu sebun min sim ngapla ba haba ngapet ya ka jinglong jong kanap atau kanap teh ten no mi isi sen ro ba kanap lasna da kanar ka berben tup tup kum kane la sik pulpit pimji i bitsna da berben ya kanap berbo lasna da kanar mustang kenang ban sup ban kap dene bat kanap ngitip kanumla ya kaban kap palat ya bahek kat ni nen dena rain la ban kap tangkat bakum itu isais bepenyar juk kinap uno bakap nap pun sakalalong kum kanap rai kor kum kanap bat la ban kap jing ku ble tang itu nok hi Aisyah boleh lah kerkukat ni henrai nama bakap nabe melak ban kap akan mau ibatar si ini misya lano ro wat jualan perlak buat ubro bakap nap mentang si ya ubro bakap nap men sekak nap lang ada sisa ni ada sisa Ningkong Timothy nang mandri dekat bakat pra upo ong bakin le bah bakin man kerhai hai ging le bah bakin long je bakloy ban ai ndai je bakap nak ban ai je bakloy ban ai je bakloy ban skolem kanuksa sepang jong kane kan dai ken na kane ke jing tho jong ni kitab Exodus nang ga balai pun ri dekat ba nyo dekat ba aru nyo kane ke jing ais bon jo ki kon Israel Hadu bau Moses, ya ais bun cakap kami turai. Anda bala bun Moses bilang, hey kinyok labiang. Lagi nyapai kinjat nanti kecing thok. Nanti pulih tekni lain besar bang. Kumtakan lakhang no ya upat ba bakin om walam syuk ya kecing ai. Namar kila don ki ki biang balatam ru bantau ya kakam baro. Iwan man ai kan syaka kam yung traben te ken ye gitu kijing te jong kata man kel sam te kalabun nda bakalabun umasa slong kinyo labiang ani nga kemilenti bakalong sisin kum kane ken hapo juga balang ngampat jui menuru bakanu kanu balang kan ong labiang nama labun bapi ai kanamut na pedeng jongpi bala jia snow bangi nang ni ngipin bana ai pramai pila ai pun pala labiang kenyok kadau pramai ai da kamen sim basbon ar sim basbon kata ke babhan babhatam bende